Thitå mbitagwo Kome Tharanjo, Sub-County Administrator Igembe South, na rĩu arĩ tũcemanĩtie aũ na nthaka na arĩ ba Meru Youth Service nĩ kĩenda tũbwithia flagging off ya community service. Ana bararĩ training ya Meru Youth Service na mwanka thai program kinya nĩ ũtura kubwithia community service araba kethira bakĩrĩa mana atano o mwana for the next around that 8 or that 9 days, na bathire program muntu by break kidogo bakini break no mwanka batie muntu aikubwithia choices of course irakabwithia at a VTC Vocational Training College na course wa mibwithia rirakanjiria kuma course abwithie yo athiria aitura are full fledged na intobia webia ngwe kithira ni saloon aitura na blow dry na intobia othe biendeka na bia saloon oroka bwithia course ya makanika atura na intobia yake kiondo kia spana na kila kitu regethe kierengana na course ira abwithitie. This is a program to uplift youth na siasa tu ni otha itu na siasa kuruta ngwe na ile tunafanya ni kazi bila kelele. Gavana Mutuma Ntwethingia arenda ukiria nthaka na ari bo kuona ao nikienda mtu akita course ira kabwithia atature kuwa serikali saidia wengo atethie aruma ari employer ateta ute mwana kauma atete kwa employed ari ai mweya ni ngwe muntu ete aandike onge kenda aritangwe so ukia kuona ngwera gavana akubwithia ni self reliance ira ute mwana umao ateta kwa awe ngwe kachole kaita arikiandika muntu kenda mwangwe no ntwena bithaa bya ngwe so kyakulolio kuona in the next 10 years kana from this time governor ari kuna mugumya 2027 miakiwa getha ari ku serve aketha ari change ya youth ba Meru County ara ute mwana oketha ita office ne akitegemea kwewa ngwe but ngwe ketha ikirita ngwe na akia na ngwe na gukwo ukiria economy ya youth in Meru County.